همو دم و چاغن خوش بن شوپینر و گهداروانی ستار اف ام لکو درید بن سلاف و حس کرنه خواه پیشکشی ود کن بخلک کنو جی برنامه جنولوژی امل پیشبری ونه امی هول بدن ده برنامه جنولوژی ده همو سرپهاتی جنان ینیف چومایی سرفرازی و بن کتن انوان رح انوان ناسنامه جنان ین هی و ین دوی ورن آفراندن و هاتن جیان کرن هبون و تکوشینا جیانا جنان لیکولین بکن و فهم بکن دخلکا ایرو ده امیرو لاجنی ده پیشکتنا زمان ده به میوان خوره برزویان جودی اندام ریوی بریا سازیا زمان نقاش بکن تو بخیر هاتی برزویان گلک سپاس بله وقتی ناسکرین جی بریا هر تشتی زمان هبونا مروانه آنگو خوبون بخواه جبو ام هنکی لسربی مجارا زمان و خوبونی برا من یاجی بفکرن دوی ام هنکی جی تکیلیا جن به هر دو هینان ای سرکره بگنه دست و دمی دوی ام واتای زمان و خوبونی ججنی هیم ببن جبرکو این هری تکوشینا زمان و خوبونی ددن جنن ین دنوا پنجن قرکرنی ده توازیاتو نکرنا زمان و چانده نادن دی ساجی جنن ین کو دجانا جواکی ده جی بیجن یا جیانا کونار به وگوتنین خواه حیانها اف زمان آنیه و دروژا ایرو ده دایه جیان کرن دی ساد که سرملی ویجنا دایک که ایرو بردوام کریه شخواه میره زمانی ویجه ها کردی جلالت علی بدرخان ده بیجه زمانی من چرمی لاشی منه زمانی خلکی جلی لسر منه جبر که دفرق آواته ها گرنگی زمان بو دی ساجی مثلا برز عبدالله او جلان وید بیجه زمان چاند و اردنگاری بدنه لبدنه خو خودی درکبن جبو که ام لبدنه خو خودی درکبن دوی برتکی ما لهمبری ایریشکاران چه بهمیناک ام چوا لهبونه خو خودی درکبن دما که ام وی ایشی جکوراهی هست رامان و دل خو هیس بکن وی دمی ام هین زده تر واده خودی کرنا یعنی خودی درکتنا لزمان خوبونی ام دزانن شخو فیلوزوفا کدی هیا دو بیجه سینور زمان مروف سینور جیهانا مروفه اف گوتن جی دبیا گرانی زمان و چانده جبو مرو جبو همو گلان راد خبر چاوان جبر کومرو به فرهنگ زمان خلکی نکار به خودی فرهنگ که زمان یا پیوان یا دولمت ام تخوازن که پرس بکنه برزویان هند دیرو که ده رول و میسیون آجنه دقا زمان بتایبه ده چهاد نرخینن بله دستی که دما و همو گهدارن واجی خوش بر جبو کومرو گریدانا زمان و جنه یعنی زمان و جواب بوینی بکاره بدناسین دی دست که مروف زمان هنکی بناسی چاوا کو به جنه و گریدایا و جن چاوا وی روله به پیش وده به زمان او هیمانه بنگهینی جواب بوینی یکو کوما مروفان کوما جواکا مروفان جواکن دن جدا دکه کومین زندیان ین دن جدا دکه ده همان دمی ده هزرین بخواه زمان اگر مروف به وی آوای زمان بگره دست به وی آوای نیزی زمان ببه مروف ببینه کو زمان اندامه که جواک بوینه یعنی او هیمانه کو جواکا مروفان جدا دکه پیش بده به و به زمان جواکا مروفا تیناسین و دمی دمام دو بیشن جواکا مروفا انداما جواکا مروفا یا بنگهینشی جنه ده اندام ده هیمانین به هفه گریدایی یکو مروفاهی و جواکه یعنی دیروکه بریوه دبن جن و زمانن رولا جنه ده همو پیواجوین دیروکه ده جده سپیکا دیروکه و مروف گاواکو بنیره جنه یاکو زاروکن خو خودی کری جنه یاکو در دورا خو خودی کری جنه یاکو جواک خودی کری و پیواجو دایه جیان کرن حتی گهای روژا ایرو جبر ویجی بریا هر تشتی اندامین کومه اندامین جواکی زمان جنه فیر بونه هگر اف زمان بدنه با و هگر جی ام بیشن زمان آخافتنه با ام دسپی که ورن زمان بدنه جن گاوا کو زاروکا خواه هین زاروکا وید دزکی ویده پی حسی خواه پیره پار ودکه و گاوا وی زاروک تینه جیانه بریا هر کسی جن پیوه مجول دبه او زاروک نشانه که گاوا کو دایکاوی جیره چیکه و کسک دن نشانه که جیره چیکه وی نوک هب نه به همان باندوره نه به همان تیگهشتنه بن جبروی جی گاوا کو زاروک لدایکا خود نیره لتفگرین دایکا خود نیره هر چی قاس کن بیشن ج در دوره تینا گهجی ج اخافتنین در دوره تینا گهجی لی ج تفگرین دایکا خو فیر دبی
یعنی پیواژویا دسپیک یا کو جواک یا کو زاروکا فێری زمان و هزرینێ هەردووکان jî dike ew jin bû wê rolê radibe jin bû wê rolê dilîze û paşê jî pêvajo qonax bi qonax heta ku vê zarokê mezin dike endamekî têgihiştiyê civakê ku ew bi xwe rola civakê bilîze hêdî jin vê zaroka ku aniye jiyanê fêrî axaftinê dike hêdî fêrî axaftina di malê de axaftina di derdorê de û heta ku digihêje saziyên fermiyên wekî dibistan û paşê qonaxên zanîngeh û astên xwendinê yên bilindtir cî yani em dixwazin çi bêjin beriya ku zarok bigihêje qonaxa saziyên fermiyên fêrkirinê ne tenê fêrkirina em bêjin ziman fêrkirina têgihiştinê jin wî zarokê xwedî dike fêr dike ji wê qonaxê re amade dike heger jin bi wê rolê ranebe heger jin wî zarokê amade neke ew zarok nikare derbasî qonaxa jiyanê ya din jî bibe ji ber wê em vê rola jinê giringiyê didin rola jinê eger jin wî zarokê ji hêla ziman ji hêla çandê ji hêla wêjeyî ji hêla mejî ve bi pêş nexe amade neke zarok nikare derbasî wan qonaxê jiyanê yên lin bibe ne tenê dibistan û saziyên fermiyên perwerdekirinê û têgihiştin zarok nikare wek endamekî xwezayiyê civaka xwe bi derdora xwe re jî bide yani wek dan û standineke xwezayî normal zarok nikare bide wistîne ji ber vê roleke pir giring û li pêş beriya her kesî jin bi vê erkê radibe ev hinekî yani pêvajoyek an jî diyardeyeke xwezayiya civakbûyînê jî ji ber ne tenê em bêjin ziman jin di civakbûyînê de jî wê rolê digire ser xwe ku civaka xwe koma xwe derdora xwe ji destpêka kutînê jiyanê heta em bêjin ku amade dike ji qonax êdî ev kese dibe têgihiştî ev kese dikare xwe bi xwe û jiyana xwe rê vebe dikare berî her tiştî bibe yê xwe gava ku em bêjin jinê ev kes amade kir êdî ji xwe me got ziman û têgihiştin ziman hizir di tiştên ku bi hev girêdayîne nikarin ji hev qut bibin ji ber ku kesek her ku daxivê kapasîteya mejiyê wî ya hizirînê berfirehtir dibe û dikare zêdetir bihizire her ku zêdetir dikare bihizire hem zimanê wî axaftinê hem zimanê wî yê bedenê hem jî zimanê wî yê dan û standina derdorê bihtir pêş dikeve dikare bibe endamekî civakê têgihiştiyê xwedî bandor ev jî hemû bi alîkarî destek û piştgiriya jinê ev kar dibin بله شو تيجي يعني إذا حكينا تاني زمان يعني خدي كرون تربية كرون أصلا دلو حسكنك مزين دخوازه أم جبي خلا قشتيم بتبت هناكي خوا وكا كرد بقلنا دست مثلا نفيسكاري كهيا دبيجي كرد برخوش الدنيرن التشتاد نيان جد ميزينن جبركو زمان وان هاتي قد كرن حمو هستي وان دي تشافي وان دا كومبويا مثلا لسبي قوتني قلك نرخان هاتنا كرن براسي دما كومروف سبي قوتني لهور بوندكي هین زیادتر گرانی زمان دزانه جبه که بقدر کردن زمان ایدی مرو بویه خودی هن خوشین درونی جبه هر تشتی هاتی خواستن یا خواستی ببیج آن قدر خیلی آنجی تکهشتنه که تونه یکو اکشتانا بین سر زمان دبی اجبر که زمان نه هرکیه ایدی بقاسی باندورا هش باندور البدن جیکریه و زمان بدن یا مرو جی وکه که قدر خبه نه هادی خبتان یا جی نه خبتیه جبانه او گریک هینا جمایی گل کرده جی پر دوام دیگه از خوازم دوی خالده بتایبت مثلا زحمتین کراستی قادا زمان کشان دیه بلکه دروجی بریده و دروجا ایرو ده اف زحمتی یعنی بتایبت هگرم بین سر جنجی جنا جوانجی چاو با زحمتی انا رو برومایه اف زحمتی چما چه مثلا بیا قرکرنا زمان بشافتن یا جی اسیمیلاسیون سدمی خوش کتین جبر چی مثلا افچه دیبه ام چه آتکان بنرخینه بلش خوا یعنی سیستمین اسیمیلاسیون بشافتن قرکرنین جبو همو جواکا تایبه جبو جواکا کرد جهلا کیبتین کرن هزکه دستلات هیا هزکه داگرکر هیا دخوازه جواکا که جبوله راکه سدمین ویه که جهنه چاوا دخوازه راکه جبو چه دخوازه راکه چما دخوازه راکه جبو کو یان هن میرات و برهمین وی جواکه بکه خوا یان جه او ام بیجن نخودی چاند زمان پاشخانه که دیروکی ها برفره دخوازه کسی که تونه بگی کل سر وی کسی خوا آوا بگه سیستمین دستلادار تایبتی وی هشمندیه وی سیاست ده پاریزن و دمشینن
ام بتایبت روشا مگل کرد هنکی جدای جبر کو به هزار ساله کو ام راستی وان آستانگیا و وان یعنی سیاستا چوساندنه تین کو دخوازن متنه بکن جبر ویجی یا کو هری زیده آستانگی کشاندیه دناو و سیاستا کو دخوازه قرب که تنه بکه جهول راکه در جنه چما جنه جبر یعنی پرسا ویجی ام بدن پرسا بری ویجی ام بدن گریدانگاوا مگر ولا هری مازن د پیشخستنا زمان و پیشخستنا جیانه ده یا جنه دما کو آستانگی یک جیواره دست پی که کیوی آستانگی رو بمینی کسی کو هری زیده خودی روله کسی کو هری زیده لپیشه پیرا موجود دبه پیرا روزانه دناوا جیانه ده ویت شتی دجی اوی هری زیده راستی آستانگی واری او جی جنه ج سردمن بره و حتی روزامه ایرو گاوا کو یعنی وطنه که نافدار ہے بچی گاوا کو تخصص زمانه جواکه کی تونه بکی دست که برای خود دایی که وی جواکه وقتی کو دایی که وی جواکه حلان دن دایی که وی جواکه دایی که ادی بچه زمانی با آخوی بچه هشمندی نیست به اوی جواک جخوار زاروک هم جن هم میر وی بوی هشمندی رابی بوی هشمندی مازن ببه آستانگیا کو جن راستی وی جهاتی د سیستما آنجی آشی بشافتنه ده جهلا زمان وجی جنان گلک آستانگی کشاندنه ام بیشن جنان زاروک خالمالی به کردی مازن کرنا به کردی فیر کرنا به کردی دانت یک هشتاندن گاوا کو ریکرنا دبستان ایدی زمانک دن لسر زاروک هاتیه فرض کرن او زاروک ایدی دنابرا دی و وی زمانه داگر کرده مای یعنی برای هر کسی وی زاروک دیسا برای خدایت دی او وی دایی که هم خواستیه بحث کرن خواه و زاروک خوابو پارزی هم جی لبرانبری وی آستانگیا کو زاروک هاتی یعنی هر دایی تدایک ناخوازه زاروکا ولی دبستان لیدان خوش برکو زمانه کشیم زان پرانیا دایک ما کرده بریان ها به زمانه داگر کران نزانیم جی جبر ویجی آستانگی کی ده مانج خو بلکه او نزانینا وانجی بو صدم کو حتی روزامه ایرو هر شخص دقادان ویسکی ده زمانه ما قد خبو هر شخص ده فرمیت ده قد خبو لی با اوای کی دفکی هات پاراستن حتی ایرو و جاری آستانگیا کو جنیک شاندی با آوای کی دفکی دناو وقت شرط و مرجن قدخه این در دور دهی خواست کو زمانی خواب پارزه او یک یادنجی جواکا دستهلات هر دم لجنه دنیری وکی انبیجن اندامه کی جواکه کم وکی اندامه کی جواکه کو نکاره یعنی گلک آلیان و کمه ایجن دوی ده جی راستی آستانگی ها تاوی کو لسر یعنی عرده یا کو بره بدبر یا کو فیر دکرجن بوله بچاوه کی کم لی هات نیرین اف آلیه کی دن کو هشمندیه به هشمندیه دستهلات و گریدایی و جوه امروف دکاره وری حتی روژا ایرو جیله بنیره و میناک بده لروژاوای کردستان نیزی 10 ساله کد قادا فرمیت درجی یعنی جن بویا مانستا و جن دبستانان دا جهش جنه دبستانان دا جه خواگرتیه و جن در دورا خوشی فردکه حتی دوی پیواجه ها درجی جن راستی گلک آستانگی هاتیه دسپیکا کو جن بو مانستا در دور جواک مالبات سیستما بریا کو هایی لینری کو کمن کارا ام بجن وی ارکه بگره سرخوان کارا بری و ببه لی دناو آستانگی آده امی بالی پشین سر وی جنه چکر جنه بره واجوه کار کر بره واجوه خو پیش خست بره واجوه دبستان و زاروکن خو پیش خستن کو هم اف راستی ها بره واجی کر گود یعنی یا کو هری و حتی امروز بالا خوبتی دجی یا کو هری زیده دوی قاده ده جه گرتن جنه نهات قاده زمان و ویجه روژاوای کردستان بنیری جساده نو تو پنج حتی زیده تر لهرمین کردار جنان جه دوی کاری ده گرتیه اف نکو جبر کو ام بجن کاره که جن کاری که دیب که بر خدای و جبر کو همو سازین فرمی هنکو جند کاری حتی ده کار بکه قادن جیانیم بازار و راگهاندن و سیاست و بهر وارد جند کارتی ده کار بکه و جنین کو کار دکن همه لی جبر کو جنه زیده تر کو دید اف ارکاوه اف کاریوه تاوی و آستانگین هایجی تاوی و زحمتین کو هاتن پیشیاویجی جن 10 ساله به سیستم دمشینی اف چیجی ده دیار کرن کو تاوی زور و زحمتی های کرنا کو دخوازن بریا جنه بمشینن جن دخوازه به اصرار وی آلی به پیش بخی و خودی لزمان در که جبر کو ارکاویا دیروکیه لی لآلیه دن اوجی هیا نه همو جن ام بجن گهان ویتی گهشتنی گلک جوانین ما دناو ده جنین جوان جی ام بجن نها بلکی نزان زمان خواب آخوان بلکی او درفت
هەیە وەرن نه تەنێ دبستانێ وەرن ئاستێکی خوا فێر بکن لێ ناین ji ber çi ji ber hîn jî bandora wê em bêjin hişmendiya qirkeriya ku dixwaze birêya zimanê Kurdî civaka Kurd tune bike heye ev alîha jî em bêjin niha bi her awayî rabûye ji nava civaka me ranebûye taybet em megelê Kurd wek mînak da li Bakurê Kurdistanê her ku niha diçe jinên ciwan êdî xwendin û nivîsîna Kurdî heta axaftina bi Kurdî nizanin bi Tirkî dikarin xwe îfade bikin zêdetir ji Kurdî ev jî yek ji wa astengiya ye ku îro roja me jin rûbirû wê ye lê dîsa jî bi dehan bi sedan bi hezaran jin hene ku dixwazin li beramberî vê serî hildin û vê tiştê nepejirînin bi awayekî din xwedî li ziman û çanda xwe derkevin. Belê birêziyanem pirsê xwe dawî bikin. Ji xwe te jiyanî ser ziman yanî jin bi herikbariya enerjiya xwe yanî reh daye ziman, reh daye wê jî. Him jî di civaka xwe de bi ahengsaziya xwe jiyana civakî estêtîk kiriye. Yanî xweşikbûna wê jî delxestiya holê biriqandiye. Belkî îro jî li Bakur û ji latê Sûrî tiştê ku berbiçav derdikeve jî isbata wê ye. Tiştê ku îro dibin mîrasê bi hezarê salan e. Her çi qeys qirkirin bi êş kişan dib an jî li hemberî wê gelek tişt çêbû bin jî li dîsa bi israreke mezin encamên îro derdikeve isbatê wê ne. Em dixwazin vê pirs bikin dawî de yanî. Di kurahiya jiyana jinê de him jî heger em jin jî di civakê de esas bigirin ziman wê jî cihek xwe çawa ye ji bo civakan. Mesela gelek civak hene zimanê xwe ji dest dane. Rewşê wan civakan çawa ne. Ji bo çi her tim em ban bikin bi ziman. Yani ew ziman ji bo wê civakê rastî tê çiwateyê. Belê. Herdem banga civakan bi taybet jî ya civakên bindest ziman e ji ber ku hem civak hem jî hemû endamên civakê bi taybet jî jin dizane ku hebûna wê yan jê parastina nasnameya wê bi ziman e. Ziman û wêje ji bo civakê û taybet jî ji bo jinê çi ye di heman demê de ew bixwe ye. Yani jin bixwe ye civak bixwe ye. Gava ku ziman û wêjeya civakekî parastî be yan jî gava civakek xwedî ziman xwedî wêje be di heman demê de xwedî dîrok e, di heman demê de xwedî kesayet e, di heman demê de xwedî hişmendî ye, di heman demê de xwedî derdor e jî. Lê eger ku civakek zimanê wê wêjeya wê ji dest hatibe girtin, ziman û wêjeya wê hatibe helandin wê demê ew neteweya bixwe ew civaka bixwe hatiye helandin hatiye qirkirin. Yani neteweyek nasnameya neteweyî çawa ku me got civakbûna mirova bi ziman pêk tê nasnameya neteweyî jî di heman demê de bi ziman pêk tê. Yani şertekê şertê neteweyekî yê pêşîn hêmanê herî bingehîn ku neteweyê dike neteweyan jî dide nasîn ziman e, çand e, wêje ye. Ji ber vê jî jin gava ku di civakê de bixwazî weke xwe biya xwe bi rengê xwe bi hişmendiya xwe tev bigere beriya her tiştî divê bi zimanê xwe derkeve. Niha em herî kolanê em bibînin kesek her çi qas Kurd be her çi qas bav û kal û em bêjin paşxaneyeke ya Kurdî hebe lê gava ku Kurdî nezane baxwe gava ku bi mere xwe bi zimanekî din çi erebî be çi Tirkî be çi îngilîzî bide nasîn heger em nepirsin em li pey nekevin em ê nezanin ku ew kesek Kurd e. Yani beriya her tiştî ya ku didê nasîn ne şekle ne pore ne renge ne bejne beriya her tiştî ya ku didê nasîn ziman. Ha ji bo ku tu bikevî kesek bi Kurdî axivî jî lê tu bixwazî asta tê gihiştina vî em bêjin çanda vî vê kesê dîroka vê kesê tu nas bikî ji aliyê ziman û wêje ve çi qas tu dewlemend bî yani dîsa em ê divê derê de gelê Kurd mînak bidin. Gelê Kurd xwediye dîrokeke dûr û dirêj ya qehremanî û lehengî ye. Mixabin ji ber hêzên desthilatdar û siyaseta wa ya zor û desthilatdariya li ser civakê ev tişte nehatiye nivîsîn. Lê ev tişte birêya çi em îro nas dikin? Birêya çi em wekî Kurd dizanin ku em xwedî paşxaneyeke dîrokî ya tijî lehengî tijî qehremanî wêjeyî û jiyanî ne birêya ziman û wêjeya me ya ku bi devikî hatiye heta roja îro. Şerekê berxwedan û qehremaniyê Kurda li beramberî dijminê xwe kiriye
جبر کو نکارینه بنویسن جبر کو قدخه بنویسن و وکا دیروکا کی وی در باس بکن ایدی زاناین جواکه بتایبت جنین دایک بسترانه که اف تشتا پاراستن اف چیه اف زمان ویجه اگر زمان ویجه وی جواکه ندولمند با اوی جواکه ندکاری دیروکا خواه و همو رنگ خواه خوزایا خواه تایبتین خواه جلی خواه حتا نها ایرو ام دسترانه که نتنی سترانک ام بجن لهنگی و برخوادان و شرد دسترانک اوینداری ده ام دکارم پر رحت رنگ جلین کردایم بره چاندا کردی چاندا حسکرنه چاندا اوینه چاندا گریدانا آخ و دردوره یا لجم کردا بناسن اف همو چیه؟ اف همو ده جمره ده سپاندن ده تکسکرن کو جواکک و بطایبت جی